dobro jutro uz Jelenu i tango. Pošto se u fatalnom tangu spominje knjizi samo je odgovornost pojedinca. Kako gledate na odgovornost pojedinca? Svi smo male kapi. Sjećam se jedne priče o kolibriću koji je pokušao gasiti požar u šumi. S malim kljunom je donio jednu kap, pa još po jednu. Prvo su mu se sve životinje šumske smijale. Ali su zaključile, pa nije on ni tako bedast, idemo mu pomoći. I onda su sve krenule. Dakle, sa kapi pojedinca širimo dalje dobro i spašavamo stvari.